Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere. I am her tūkana. It was meant to be the other way around. Ka here ko te tangata nāna a Ariki Rigby I kōhuru I te matau a Māui mo te roanga o tōna ora. Ka tāia ako kōai. Te mahi tai me ngā kamupene nui o te ao. Ko te hononga I wai tohungia e wai kato tainui I te rangi nei, e whakatau ana te wāriu ki te kotahi piriona tāra. He whakahonohono ki ngā tangata hoki o whenua Me te tokorua no te kura kaupapa Māori o te kautu, ko rite ki te tū ki te papatākaro I tā wāhi. E te tī, e te tā, tēnā rā koutou katoa, nau mai anō ki te karere. Ka whiua ki te whare here mo te roanga ake o tōna ora ko te tangata nāna a Ariki Rigby te 18 tau te pakeke I kōhuru I te tau 2022. Whakai katoa Jimmy Heremaia toru te 12 tau te pakeke ki ōna hara mo te kōhurutanga I te marama o Pepuere, a ka hāmene tia ki te kōti o Ahuriri I te rangi nei. Ki katoa te nohoanga mā takitaki I te whānau whānui a Rigby me etahi mema whānau o te tokorua I hara. I am her tūkana. It was meant to be the other way around. So no, I don't think I'll ever be fully okay. But for her, I will try. Hei tā te whānau a Rigby ko ngā whiunga I tēnei rangi kua hiki ake te taumaha I utaina ki runga I o rātou pokohiwi. Pakaru mai ana te whare pāremata ko puku ai ngā kaiporo tū, a ka hinga ko te pire whakawehewehe. Kua mate te pire o ngā mātā pono o te tiriti I turakina a pōti nei I runga anō I tētahi āhuatanga pikarikari. I reira te o Kiwa McLean e matakitaki ana. Anei tana purongo. Mai te tīmatatanga tūai te puehu. Mr. Speaker, members of this House can still change their... He mea pana e ngā tūtei tētahi tangata ki waho. Where are the police helping us with this? This is the place where opinions are given, not from the gallery. The principles of the Treaty of Waitangi Bill would finally define the principles, in line with the treaty itself, giving all Kiwis equal rights. Engari mga ngahu ana te kite atu ko Act e tū takitahi ana. This is a grubby little bill, born of a grubby little deal. It has had a colossal... This bill hasn't been stopped. This bill has been absolutely annihilated. Toitu te tiriti. Me te ahawhakahe pau te kahana hoki ana hina rā, me au te aroa tuatahi. Our message is simple. The foundation of our country was the treaty that brought us together. National opposed the bill and would have preferred it not to have gone forward. ACT wanted to have the bill passed into the law. None of us got what we wanted. Mātua rā I ki tea te hikoe nui rawa ki pāremata e ātete ana I tēnei pire a rā ko toi tū te tiriti. Toru rau wano ngā tāpaenga ki te komiti whiriwhiri I wate kau o rau e whakahe ana I te pire. Hei tā hana whakahihi ana ia I nā rā he rangi ka tāmoko hia ki ngā puka. Hi tōria. The real problem is that this institution, this House, has only ever recognised one partner, one culture, one language from one treaty. When it comes to the Treaty of Waitangi, you will and always be a liar. Nā wai rā ka panai a Willie Jackson I te whare mahu e ana I aia te whakakorenga o te pire whakawehewehe nei. The noes are 112, the motion is lost. Aha kua whiua ki te upupara ko ngā tohe mo te tiriti mō he arawa e tau. Te o Kiwa McLean, te karere. He iwi ko tahi tātou. E mea kē ana te pūrongo a te Social Cohesion New Zealand e ngari mo tēnā. Hei tā te kaituhi takirua kei raro e putu ana te whakapono ki waenga I ngā tāngata o Aotearoa. Wai hoki e tohu ana tākuta Iruera Tārena ki ngā kaupapa pēnei I te pire o ngā mātāpono o te tiriti
hei pūtake whakawehewehe kei a Shakaila Andrews Alapaki no Tahu News, tēnei pūrongo. Tiro ana a tākuta e ruera tarena ki te ripoata social cohesion me tana āwangawanga ki te āhuatanga o Aotearoa. Harei te mea ka oho rere i te rongo kei te tupu te whakatākiri ki tēnei whenua. He mea whāngai i te kaikiri, i te wehe, i te tākiri. Nā reira, harei te mea ka oho rere i taku pānuitanga i te ripoata nei e ki atu, kei te tupu te wehe i roto i a tātou ka noho ki tēnei whenua. Ko te ripoata o te social cohesion tērā e ataruku ki ngā āhuatanga me te hononga o ngā tāngata no Aotearoa, ahakoa no wai, ahakoa no whia. Ko Shamubel Jakob tērā e mātai ana i te 2013 o ngā tāngata huri noa i te motu me tana whakapai e māwehe ana te motu. We don't trust each other as much as we thought. And there is a reason why that is the case. When we look at us compared to Australia, big point of difference is in Australia, people really believe that hard work gets you ahead. But in New Zealand, it doesn't feel like people believe that's true anymore. That you need to have privilege, that you need to come from a good family, that you need to have other things behind you to be able to become a success. Tētahi āhuatanga pai I kitea, ko te whakapono nui o ngā hāpori Māori ki a rātou anō. Nā reira te piri, te oranga o te piringa o ngā hāpori Māori kei te tino whaihua. Ko te mate ke ia, te korenga o ngā hāpori Māori ki te whakapono ki te kāwanatanga. He nui ngā meka ko puta mai I te ripoata rā. Pēnei I te oha, te hauora, te pūtea, me e rātu momo mea anō hoki, he oi anō ko te kāwanatanga te meka matua o te noho māwehe ki roto o Aotearoa nei. Ko tōna whātekau mārua pai heneti o tātou e whakapono ana ki ngā rawa. O te kāwanatanga I tēnei wā, he oi anō ko te kūwata o ngai Māori, o ngai Pasifika anō hoki, kia panoni ngā āhuatanga ki roto I te whareparemata. Ko te mate ke ia, ko te kore whakapono ki te kāwanatanga. Reira, he mea e tūpato ana I a tātou, he wero nui hoki tērā ki te kāwanatanga. Ki te kore te iwi e whakapono ki te kāwanatanga, he mea whakatākiri I te tangata, harei te mea, he mea whakapiri I a tātou katoa. Māori are far less likely to believe that elections are fair, that democracy as it works is working well, that our politicians are not corrupt. So on all of those issues, what we saw were Māori are far more likely to say, you know what, I'm not really confident that our system as government is actually giving good returns for our people. And when you look at the statistics, you kind of go, maybe there is something behind that. No te rātau, I whakaeke mai te tini me te mano ki runga o te wharepāremata kia whakahe I te pire mātāpono o te tiriti. Hei ngā rangi e heke mai nei, ka pāheke te pire I tana pānuitanga tuarua ki te whare. E whakapono ana a tarena, mā te tiriti e whakakotahi ai te motu whānui. Ko tāku nei, kāri tua atu I te tiriti, hei hono I a tātou katoa. Kāre he huarahi I tua atu I tērā mō te whakapiri I ngā iwi katoa, I raro I te kaupapa kotahi, I raro I te mana kotahi, me te whakatupu I tērā mea ko te kotahitanga, pai ki atu pēr te ki te mahi ngātahitanga. Kia noho te tangata whenua me ona ake āhuatanga, te tangata tiriti me ona ake āhuatanga. Ko te kotahitanga te whāinga, he oi, he mahi anō tērā. Shakaila Andrews Alapaki, Tahu News. Kua hono a Waikato Tainui ki tētahi kai whakarato moni o te ao I te rangi nei ki te whakawhanake ake I te Superhub a te iwi I Kirikiri roa. He hono ngā kua uaratia ki te kotahi piriona tāra mo te wahanga tuatahi noiho. I tū te wai tohutanga o tēnei hononga I tēnei ata ki tūranga waiwai I wainganui I te iwi me te kai whakarato moni o te ao a Brookfield. A e whakarite ana kia whakaka
ka haake i te whanaketanga o taua Super Hub nei. I raro i ngā tikanga o tēnei hononga, ka noho te katoa o ngā whenua ono rau te kau heketea te rahi ki raro tonu i te rangatiratanga o Waikato Tainui. Te tiro mai ngā iwi putano i te motu nei. I runga anō i te mōhio, ka tāia āko kōai. Te mahi tai me ngā kamupene nui o te ao. We're looking to develop up to $1 billion in terms of investment to develop out the first part of that area. The government could learn so much from us. And actually we provide them with lots of really good advice every day. Hei tā Waikato Tainui, he tohu nui tēnei kirimana i te kaha o te ohanga Māori, a e tūwhera ana ngā tatau o te iwi ki te ao whānui, ki te ao Pākehi hoki. Whai muri ake i ngā whakatairanga e Huama. Kua whakahoahoa atu a Emilia Wicksteed ki te ringatoi Māori a te rangi tū netana ki te waihanga kākahu hou mo Ara Raurangi. Nau mai anō, kua whakawhiwhia ki ngā tauira e rua o te kura o te kautu a Waiheke Kohunui, raua ko Waikimihia Douglas Karauna, he karahipi e rua rau manotāra te wāriu, kia tai atu raua ki ngā whare wānanga i ngā whenua o Amerika. Ka haere a Waiheke ki te whare wānanga o Mount Royal i Calgary, Kanata, a ka haere a Waikimihia ki te whare wānanga o Texas i Odessa, Amerika. I whai wāhi atu a te kawa paora ki enei whetū poitukohu. Rushing down the court yet again, puts it up nicely and will set it home. Noho humari ana te tokorua nei o te kura o te kautū ki te mahau o tō raua whare. Nō te mea, kua whai karahipi raua tahi ki te tākoro poitukohu ki tā wāhi. Nā tuku whānau, nā tēnei kura anō hoki, I poipoia ki tērā whakatau, me haere tonu, haki mahi poitukohu. Ngā te mei tātua whakaroa ai me mei he hi anō. Nō ki tēnei ki te mahi tonu kaore rānei. Kua tupu rawa ngā pūkenga poitukohu o tēnei uri o Ngāti Rangi Wewehi me Ngāti Pikiao, a karere atu ia ki te whare wānanga o Mount Royal ki Kalgoorlie, Kanata. Koroa nei au e ngana nei ki te tai atu ki tēnei o ngā taumata. Aha kua kare au I te haere ki Amerika ko whai wahi atu au ki Kanata, ki reira te tiki au ki moimoia. Nā reira I ahua a moimoia I te wai rongo aha, engari kei te hari kua te ngākau. He nui ngā taira ririke o te poitukohu, he tere etahi e pōtiri, he kaha ake, he taro ake, etahi engari. I roto I ngā rōpū kua tākaro au, kua whakaritiri te pai mātou mō ngā āhuatanga ririke. Te kaumā whitu tau te pakekea Waikimihia Douglas Karauna, ko ia tētehi atu, kua whiwhikarahipi poitukohu, engari ki te whare wānanga o Texas Permian Basin ki Odessa, Amerika hoki. Tētai o ngā tino hiranga ko te whai whiako hau ki ngā wāhi katoa o te ao, he whakahonohono ki ngā tangata hoki o whenua ke. Kua whitike mai te kura o Hawaii ki runga ki a raua, ko ea titahi moimoi a raua I nainei, ko te whainga kia haere atu raua ki tā wāhi, kia puritia ngā whiako, kia kawea hoki ngā uara, ngā ahuatanga o te kura o raua whānau ki tā wāhi. Ko Zana Douglas Karauna, te māmā o Waikimihia, a ko ia hoki te tumu whare kura o mua o te kura o te kautū, no reira, kua kitea e ia te pua waitanga a nei kōtiro I te ao. Kaore I tuatu I a raua mo te whakakanoi I atata te Māori hoki. Ko te whanga nui kia a whakātu atu ki aku teina. I ngā āhetanga o mātou ngā kōtiro o te kura kaupapa Māori, kei pohe etahi he uaua, kāre rānei e tae, engari ko tāku he whakātu atu ki a rātou. E ai ki te māmā o Waikimihia, he tata ki te 200 tāra te wāri o ngā karahipi ko whakawhiwhia nei ki a rāua. Kia rere atu rāua ki te ao whānui. Te kawa paora, Māukaha. Ara noa atu ngā hautipua me ngā mema o te whānau ariki kua hoahoa pueru e ia. I naenei kua whakahoahoa atu a Emilia Wicksteed ki te ringatoi Māori a te rangi tū netana ki te waihanga kākahu hou mo Ara Raurangi. Anei te pūrongo a Ethan Oneroa.
He puti kōwhai, he rauhuia, he tohurongo mai whiti o Aotearoa ki ngā ara rau o te rangi. Kua huraina ngā kākahu hou o Araraurangi Aotearoa, i ahu mai i tēnei o ngā kaihoahoa pūeru kua rangona whānuitia e te ao, mō ana mahi. It's an absolute honour that I'm here doing this. Honestly, it's so wonderful to be able to come home and do this and put this on a global stage for New Zealand. E hara i te mea ko tēnei uri o te moana nui a Kiwānahe, he mea mahi tahi ki te uri o te taitokerau nei ngā mahinga toi kei e nei kākahu. It's really exciting to be home and to show everybody. Me te huhua o ngā momo taera mo ia kaimahi, hākua tō rātou tuakiritanga. It's a good mix, you know, there's not just Māori, there's tangata tiriti, there's specific kind of things there because those are our roots. E rere tonu ana te wairua o ngā kaimahi i te whakahaunga o ō rātou kākahu hou. It's like wearing a korowai, a cloak, and it just embraces you. And it gives you the strength and the tenacity to actually travel all around the world and be who you are. We've all had that experience of walking through an airport overseas, seeing the Air New Zealand crew and going, wow, I want to be part of that. Who's that airline? And I think that's exactly what this is going to be. It's a turn the head moment. Mā te wā tonu ka kite, he aha hoki te whakatau a te marea ki e nei pūeru hou. Ethan Oneroa, Te Karere. Ko ia te kawenata tuatahi o ngā iwi o te awa tipua, arā ko te awa, te oranga, te mana pau o te iwi. Kei te hikoe hoki etahi i te taha o te awa o Whanganui, i runga i te whāinga kia piki te kaha, piki te ora, kia piki te māramatanga. Nei rā te pūrongo a te kake ngā kaweti Bashara o te reo te uru. Te kawa tuatahi o te iwi nei, ko te awa, te mātāpuna o te ora. Ko ngā waiwai tātahi e nei e takahia nei i te huarahi matua o te awa tupua o Wanganui, ko te whakapiki ngā ora o te tangata, te take. Ki au nei, he kaupapa ora, kia ora ai te iwi. There's not a lot of opportunities out there these days for our wānau from up and down the river to get amongst something. And not often do we actually walk the river road. And so what better way to kind of continue this kaupapa than to do that and promote, I suppose, health and well-being this way and on our awa. He kāinga hoki a hoki te kaupapa nei mā etahi kua hoki tawhiti mai ki te patu i te rori ko te whakawhanaungatanga hoki i te karanga o te awa tupua nei. Hari ko tino nui kia tātou nā te mea ka hoki mai te wānau katoa ki te mahitahi as one, te kōtahitanga o tātou wānau. Nā te mea, we're all over the place, our wānau. Australia hoki, so pai kia hau, pai kia rātou, hariko au ki te hoki mai. Ka whai wāhi e nei kaipatu rori ki te ātarongo ki tō rātou taiao, ngā iarere o te awa mā te takahi i te whenua, ka taia hoki te tangata ki te pupuri i te mauri o te kaupapa. Ko te whai hoki i te ara i takahia hoki e ngā mātua tūpuna, ngā rātou i para. Ko te tangi o ngā manu, ko te reo o ngā manu, ko te kōrero o ngā manu, e noo nei au, e wakarongo nei ki te reo o kutuakana e mirimiri nei i te kiri, no hoki e korowaitia nei te ngākau. No reira, ko te hono tahi ki o kutuakana. Tēnā. Atu i tēnā, no koe nei wāhi katoa. I tipu ake au mai te kāhui maunga ki Tangaroa. Kāre au I tipu ki tētehi marae. I tipu au ki runga I ngā marae katoa mai te kāhui maunga ki Tangaroa. Nō reira I nei takahitanga katoa, nā o kutupuna I para, koe nei au, e waino. A really good example of ora for me was being able to walk along our awa and uruku to our awa, listen to our manu, feel my feet on whenua that I know, my tupuna,
have a part in. Their toto is in the ground here, and to know that as I walked along, the things that shape me, that tell me who I am, are all around me in the taiao. So to me that's ora, and being able to see generations of our whānau, our kaumātua, ki o our pepe, to be doing the same thing. Yeah, that's ora for us. He mihi hoki tō te kaupapa nei ki tētahi kaimanaki i ngā kaioma o ka waiwai tātahi i te awa tupua i roto i ngā tau, a Marlene Ranginui. Nāna i tiaki i ngā kaioma mā tōna whakatūwhera i ngā tatau o te wharekai ki Matahiwi. I whakawhiwhia e ia i tētahi tohu e ngā kai whakarite i te kaupapa. We acknowledge Marlene Ranginui, who owns the Matahiwi Cafe, who has now passed on, and so her children received a taonga on her behalf from us and from this kaupapa, ka waiwai tātai ki te awa tupua. And it was really just an acknowledgement of her support over the years. She's always opened up her cafe and her warepaku to all our participants over the years, and so we're very grateful for that. Te kakinga Kawiti Bashara, te reo o te uru. Whai muri ake i ngā pānui hoko ko ngā matapai huarere o te wā. Hoki mai anō, anei ko ngā matapai huarere o te wā. Koina tātai kōrero mo tēnei rā kia haumaru o Kaitaurangi whakatā. Noho ora mai. Ko te reo, te take.